Yo, and your name Adophonum, my name Papa Num, every Francis from Pomanson, Dodona from Nkosuohene, VIPMC, Bra F, Edino dear, and ye Bibri, Yakasi Buba, in Didicano, Yadia Sida, Utradium Punyame, say I any pet na a fe a call a pro abertine, Nina, Yadaso, Yete Asumjuma, Bonibia, and Kai, and on a Gidifu in Abacase, Amen. Yo say nanse de muhu me ye kira na se me video yi bi se ache na efi esi afenim foforo se ya se wo ho a odwen ho kakra na wo de niam atutu ye di afi atwa mu no anko ye no wo di tutu ye na afi hu se de obeye niam esi afa yo muhu me wa ha na ene nso obazie ene ye ne nso biem ene de emze wa ye kira na se video ye be wa kakra ntinyamre na tena ho na ti na se de bia meka no ye nyina kekan adwen bom na ofa bia eye ofa bi free dia mekan mu a eye na wo de kan de ho a se de be ya mesmetimi afa de ho so be kan bi na mesome de aka me de ho anka be me de se oye kire be wie no na nka obi nso ayo ye kire bi a o se abranti ye oye ye mesome ye bibi aka afa ho ana se me kire bibi aka afa ho ni nyina ye tutu ye ho fo ene ede ne ye be kan afa ho ana se ye behwe na ye pensim mu ana se broni be ka se ye discuss afa ho ene mpese ye hwe aware se de empanimfo kan ye se ye wo empre wanyinsen saa na mesumi hwehwe mu a mehu se ye wo empre wa awade ye wo ho seriously ye wo empre wanyinsen ne sa wo empre wa awade ye na se de mi mpebebre me ka se mi famu no se ababaawa enkane de ne wo ho se nka ababaawa timi eware ni mfie beeze aduonu meche 20s mfie aduonum efi 20 ni kona 25 very nice na ye papa ane enkane ye ma mom di camera in na se wudum zo mo ware ntem na mafo ya ware ye die me ka se wo ware efi 20 now the 25 2021 to 25 now ware me say e contract awade me famu no e contract awade any saying enipa dodo sen how many percentage pa and aware from 20 sir aware no etimi agina akosi ne mpempenso bia be kasa enkofu de omaware ye ache ewum se aware bia entokwa ewum na mehu se empempin efa na efri yenye mema no me megitum sa ene mema no menim se ene de ahwe ya bazia so trobo be menso meka efa na efri yen mema no na mpanimfo nso asa aka to ho se sebi utu okrafo no na utu momone nso fo fi se wa momone no wa amwa nka okra no wonye den wonte ni pampa na wonte ni hwa onte obeka cent onte cent no na wa yakwaye de wakope ekira kwan na se bibi nso ankoka papa nso a enye twere de ane sen ye mema na aba no se bi ebi mu edi ema no enya meka amana akosi sei enam se ye hu se ye ma na nansen ye mabunu no omadwen no sebi nya adom mfa nche me kakra omadwen no enyini papa enkanka ne sebi omo a abrochi anase ya wo ma abrochi no emmema no fa kwan bi so anase omo take advantage ye se haye nua no ma na omo wa abrochi papa ene saying nansan behu se abrantie bi na wakonhu ababa wa bi ene obe from down to earth just enye easy obeda dabawe ya kekensem a mewaro meye wo sei kese ebewie kire no behu ni bibia na kese sebi ababa awa no ne nkrata anase ne pepe bi ekuta na wabrochira be ma nim ses wod ne ho be bossa ababa awa na ono nso ne daachi besi yenti no adada baba awa na no na ware ne aware ndie be ma na obetimi afa ho ka empempi kura ma na ne sa afa ho ka we de be ma ntimi fa ho ka na wakọ besia o bank kese enye ize makọwari wo court ni ade nyina ebe wie echi na de na eba unya wari wie ya o se fa uni twas di sebi enye o se so be ma ne me makọwari foforo enu no mema no bi edi ema ni nya papa na meme no sem de meka no mesi wutu okraf na atumo mo ne so fo ema no so menu no ma eya monto mbo na muhu ekwanya mo befa so a mode yenye mema no anasi mema na aba no mode wo mo befa so frize sebi obema no ohu na se meme no eda no na meka mesi aware ohu ye ho aware sebi ente se Ghana ade bi ne efe Italia no so nim Italia
macaroni was a day no noodles and tese no na wudi see so 3 minutes na ben na wudi aware ne kwanwa eno nti na mpanimfo ese ye friend sen awade aware ne kwanwa pam ndi se opepre ho na akoto awade mu na unim ye buza ho se mekra na aware na be man e ka no ede ne ye friend aware woni ma mekra hada tena se ehu aware ema ne bitimi kwa awade ebi ho a kyese ne namfofo nyina eware nti ono nso eware bi nti se ebeka se wonde waka achi yisi aware na aye fashion ne se de okọ adafo video so na za man santen tankese na mo free internet no ta na kosi broni ka no internet no okoso aya na egwanwa obekoso no bonso bi di mfoni bia beto so picture bia beto so wedding atade wedding afo kyese aye fashion ebi mutim de ko challenge kura ebi wo hana enamfofo miensa yesi ye hwede ne wedding be ye fe kyese okotena aware na se no embe na wodi kom kyese adwen ben pa na wodi ko awade na se fashion ti na wodi ko aware na se debi enye fashion aware eye ade bi a eye wonso wabusunya a wo bete free say yesi oba beja neja ane na wofo ho no one be ma no akoye honam baako enti wo ja wabusunya ho na wo de wo je wabusunya ho de akwa wo de wabusunya akoye fashion ene ko pe bi ko tena ko model eno anu no uni asem opa e ko to ring ene 1000 euro wo de to ring na fashion obi ehu abeka so why worry free say awade enye sebi adwin bi abrewa etimi bo anase court dem no akogina ho no ahoka anase I do na ya na eyemfe na me catch am say mukogina asori dem wedding na kese gaganto one na mukogina asori dem na moye no mame wonim say nyame yense na twetwe ye ni nyame ho agro no akogina pastor nim hoka I do enye na emema no nso no efutu amede bema mu ne se kai hunu se die yede ye wa anye wode no papa memfa nye obi free se onyankopon yensi na twetwe se de medi kankan no wode mi se wanya ababa wa no oyo babunu ohu wo no me kan ti se kwa de me se meka na maka anyumtofo aba omanga na mu anyumtofo aba mema no omo nye omunya babrochite baako mienu no mo beye program na so mo beye yibi no mo hu emani bi enam se enen na mafo mabunu nso aba no youth no agese ye hu se obi ye famous agese ye hu se nipa na tonyam agese ye hu se nipa na ye ade wei no dinachi jobi wa chechira wade po atuitim te bam ene se ma menka se mo nchira maako o menka na maako mpo maako na papa omo ba no enyumtofo ni hifo no mufri Ghana eba brochezi amenka sam jo oba be catch o se o paper oni people paper no ye demand se omra for visit no wi awasako enti no bana oba ohoro obeware na wo do nkrata ayama no watimi atena kronim mehu awade bebira agija me kan ubeka se me ebia wonni masoma sinti na wo ka da bi ma me de wo dwen no enye no nko na menim enti America de America akosi nyina ne se momye hwe ya na momu yie ekwan ya befa so e de be dey e de be ko awade mu enti na mpempim me ka se yemfa ye relationship na se ye se ye kone yemfa nkonya mienim se erade me pese me nya be ma me ne betena ye be bobra enti ne papa me mfe mpade na wo kan se wuyi obi di bo ma me no papa ma me nsanka onyankopon no ho onyankopon no ope aboneyefo asem na nso ochi bone enti se ochi bone na on pese obekọ bone mu no nyame nso ba ye wabusade na de ama na de ote wo so ye bone odiboyeni enti wo nkan bibia nchiri nyame eni obetena bone mu a akosi awieye enti no yenuanom emema no me kan maka ne sen mo me nyusu strategy bi anase take advantage ne mfa ensay obi future eyesa tebia meka me say oba so emaso ofisa oba no ne ababa wa ne wo ye nemum unua baabi beba ne so eso somebody a no osum kodu o wi ofonsa na wahwe ne wahwe wo nso nsa o wi ofonsa na ofonsa de se wo nsa ya what you say na se de yonua ba na nya woda ade na wo de koye obi no waba wo de aware abetu nipa ne tirim na meka no bebre nso frie nua no ma no obi timi wurase to ono be ma ne nkoware no
na da ben na be ware me da ben na be ko hu abusuafo da ben na be yesi maame yi untimi ntina kawona bo ho kawona no wo de fa bo ho umre na nso ye umre so a obi be yama obehu ababa wa kete osim aware ma yesi eni afe mfie mienu aware na wai be me ma nso na ka se be mo sebi ka ze kwado nto wonya onware okra ze wa bodem wonyam denden wa capture afo na ada dem no o te dem no nso o di atwantwi na okọ ehọ no na afi wo de ko show maame o maame wonya hwe o maame sebi odo ababruchi sebi wa wo edabruchi ya kan ko sisi no na me de to yan agwofo no nso anim ya maame nom ne papa nom ani die mu ya besre mu pa se anka afie yesi mu no mo be sha ase na mo ne nkwala no akasa efi se de bia meka no sifie eya akwala da abonten enye ne de what oba na tena ho atu ne fo ona awu no nyo ne wo he emfie bia wanya bia no kan hu so betimi atu ne fo na wo tu ne fo nso kan hu so obefa na wo de wo ja akwala ne saa no wakọ no waba obeti yezo oni we na wo ho wo chena mu so oni we na untimi mbakwara ne chem so untimi nkana asem ade na ye wo fe ne ebodi mbone enso meken so wo so maba wabrim no kwanye saa entie maame no yesre mo na empempi no so mo ne enkwala no enye free mo ne youngs no mo ne enye free fi se mo ne ye free a yetimi enso ye yi akomam eni mo kansem bi ebia abamu anu ohu oba no oka che ne se one ne be wo ho ni wa ba be ka che maame asomasi ahumi no pese one me wo ho na fi se abamu anu apo de beto oba ne tirimu no maame se wo onso wa amfa bia nto oba ne tirimu saa ene e be fa na se obete no empempi no saa na ware no nso ye fi se ohun be ma na no wa amfa na anka busuafo ho omo hyehye ho omo yese ya no na enyema ba akora ne sususu be nyinsen no afo be ka kire maame ne nso ne papa ne mpanim guase nti ne de ne beba be ma na ntentem o me ware akola no se be nim guase ma ene ware ni wie ya eni 6 months na mu nsakora na fu na fu apie na fu pie enye den ya ne ya ware no but make na odo bia enim odo no enyini odo we enyini odo enyini enti mpempi no mesere mo awofo no mumie hu ekwan ye befa so ye betu ye manefo ne monkan hu se tese ye friend say obra mo bo ewufi anase life am wo mu no maame ne papa eno na genso ye hwe so edi akọ na se de bia no one papa entokwa hey ya ebeye den pa se akwala no nso obenya afutupa bi edi akọbọ ne bra menwie ye nua no mema yesere mo ema no mepa mo chopa munye wise fi se mema no se de apo ma fatu omotire mu no enye easy na me pese de bia me ka se mo sorry a mo se broken heart and a broken dien me pese mbuza wo se ebede na unya broken heart be ma no anyway jai no be ma no nu jai ya eni tese bosome baako na ne be ma foforo nam na me pa che wo what na se adwene hu oboni beka se the reason why di odi kan ba ye no went mini wantena a woja wo anase muja ye na bosome echi asa kofa foforo tana se na dwen na hu se emfumso no na firi me na sei ni sei na me ye enti na ama na anyi ye ayese metena se na medwen enye se prekopena no na wudim nika no wakofa kwa pia so de ohun musiri mu no jai no emani bebre na adwom hokose de meka me se wutu eyem ayifo no krafo no atum mone so fo emani bebre do no omo hokọ entade bi obehye tese wo de nam ha ma menka so mo nche o menua ba atade na ene wo sirem ene sabi tatu za hodo na waye ene edende no ma menka nchire o be ma no ohu a enifu but be me biye ni wo beka to na adwemu se me po ba me oba me ware no me po ba me ware ti se oba wi be me biye ni wo obe fasade ni da
And you who one day any non because I hit around a gay them and number 9 but pants of befa so ne yeda or any water oh poa hey Fisher said your own nam hona what tie na ofre wo na ohun se what tie no saa enu nim so wa wa obey dey obey pants wo de hwe wo your bawo said de me yo be men say bi pa akure ya na say mark ya timi bi wa ha na wo your ba ya te wo be miensa ana enan ya tew mark be se baako mienu na wo sa kwa tattoo da bi uye zebra wa mu sa wo stretch marks wo e man ya mo ntomobo fi se abrabo no enye mrikatuo sa wo bo bre ya be ma ehu a ohun se ba yo we die na brabo eye so different nti me ne bo bra eye oba wanim kra no ofere hwe ma me ka semcho oba owunim die wako school ewa botre ewa brabum bema esika eye bonus bi ma bema bi bie ni wa fa ho empempen ya munim utimu se uhu be uyo ba na hu bema bi a wa no hu bema no sebi o ma bi ni se munsumu ya na bibi kam kakra mu wo taste uhu bema no hu se bema the guy do a nice guy at least minya no nanka me ne kasakra bema ni ntimi ma ho ni ndi a ohu se de ye wotie na ohun se ababa we die the way no ten de me kokora ahwa emfa fi se che se men kan se nyesa wo ye dwuma bi a we se force adwuma abaye sika wo munko a emum obo abrabo no ohun se bi emayo bi enenam ho no enye omuti pen no nti oba wani ma no oyeden oferi oba wani ma no oferi nti abfidie minua no ma mumiensi supo mumiensu so kina pa se mumma mema na kwan e mo me famo sa tintin hurubi no de moko enne ama Facebook no bidini na worry some to wo ni relationship to wo na mema ye wiki do na mema nya wiki di say ka na ba ho wo so de wo se mema nyina ye the same ma mema nyina the same wo so mu nyina he wo try mu nyina so ultimate try mu nyina de no aka se mema nyina ye the same ti wo de ka na ba ho na se bu ka na ba ho enyinya wo na wo de bia no wa mana ye se amansan chamfa communication center ana wa biem ana ya don konso de obo wo wa mfa ho nenia no mema no so chese ya na mo de mo so de mo hoye me mo botwe watimi ni emma be 25 ada without condom yibi o koba brain shop nso wa kofa wa o machine se odi koyi da bi na die pa na o pese wo prevent edien yare ebe yare no benya wanya yi wanya wie na emma woni ma 25 more than that mpo ada wanyu so wan protect wo na so wa o koba brain shop wa kofa wa o machine se odi koyi uti oboa eya dumbi ena nipa bebre editi wiase ana menka sa dumbi ni editi wiase nyankopon do ye enti no se ye kwa wade na se your relationship ne de konya mi anima yenka hu se nyankopon no obeden obeti ena ebiem eniema emma eye enena amafo oma ware enkoso ene sen omuntimi emfa omo ensem anaso oma ware mu nsem omo relationship mu nsem entina faako ni ye ka kire adamfo we ni ye ka kire we ma me kan hu se be ma na woni nete no wadamfo na wo so your best friend na woni nam no wonya be ma na wo pe sa intino the more na wo kan problems se no so take advantage of it no so de ye ne niema enye easy o enti ya mo wano nda why eya mo wano nda na se wo do problems na se obia hu problem a uwom e mani bi ehu onwanwa okowade na se a so obetena ho na oni ni kunu afa adwen no ne maame mum atise ni kunu afa ne maame ne se ni kunu na niema a ekoso nyina okache ne maame no na ne maame no nso se bi wankonya maame pa afutu bone nko na maame ni betu no ni yisi oma wo sika na memfe ma no sika no da bi wo de wonya sika na boso me fa bre me maame fo ne numa bai
papa phone kwa de ya no mo ye kakra papa phone de baby ya na din ya ne se o ko wade a ho na ya na ntwimu ne ba ya no de oya che na di kan na me yeto ho ende de medical ye hu video de da ama manfo atie na mum pa etwam wi a de aka no gina ma me phone so ne visit hodo on tena ni kunu no ma me no on tena kunu hu no na wade nkoso ne ba de no obese no obetena ne ba na ni kunu so den na me di mom di me pam me de beta ta ma me ko be ko da ben ko e ma no se ma me nkancho se wo ma me o ware na ma me du fie eye se dwaye da bia no oba kai hu so wade na obegu no kai hu so wade na obegu no no matter how obukunu no o ma me ba wo sele no ni tirimu ntene no pisa wade enye sa aya mom ye nhwe abrofo no se bi ye wo brochi no aya mom ye nhwe abrofo no se bi oware wie ya oni ni kunu enete how many times pa ena aso ni abrofo oba maame ese obesra chese ye de kifon ko de ya na ye ho wanwa maame no bi oba fie kro monka yo betia no obele akoso ya migina opu na chi o ubegina o mensu abo suno no ubegina papa abroche de wo no freme ka chem se metimi aba ho maka ma kwan sebra nka me hu ye oh akoso ye ne wa bra fa una me nana no bre me fine maame de ade ne wo de no no una nano me na wo de bia na wo simi fie wo de be mu nu aduane ma okunu ni na wo simi fie debi enkoyie kura entie ma menum ya kama na konzen ya sramo aya monso montomo ye kwawade a na ya monso monkai ehunu se yesiso no ensem a mokangu ye so no etimidi yenya etimidi yenim elidi yenya kodu empempenso bi a se yamfa ye ho amenyame a na ekutia yen na ensem ahodo unya wade pada wo abrabo we wabrabo nsi wo ye da ene sen ade kakra bi a oba ne ye wunti wo fa ho domino anho a edi nkyene edi amako no wo de kasema eye ho de obeka gu ba no so no eno ene be ye ho enti sa wo se onya wade pa na okwa wade ne nye ya kai hunu se wa na wo ye wadwe bone ene ma oba no onya wade pa be we ba na obeso no na okọ ene ubehu ababa wa fa tese ube madam do ko fine girl pa no kutema fo obi papa nko ya tese abayiwa ne nam ho pa so ono ano tese eno enema lesbian sem edoso atiatese ne lesbian sem lesbian eye de omo no omo very o omo kan ni omo usu ankasa lesbian enye bibia ene sen kodwo bai we ntimi kwabana bai we ntimi kwa me maba me so matwam ya waba okọ nti ene mema no hwese mema hu ye nahi esa na obonsam nso nya kwande ne hu awuram pa sa me de be ma o menua me obema de kame na ho ma me ne me nyonko bai ne ye gi ani a ne ye ko obi ani problem jiwani nako nyanko pon de wajimi to yes ade na ode ma mema se mema mum ene mo enjoy na ade ma onyonko ba so enjoy timuda no yesi ni nyina ye madam papa madam rafa papa de kai wo si ni nyina ye atemuda no ne behu ne yewom enti ne no de me kan ye me pese chese aye mpempin me pese nka de me kan me madwe na me kan no na nko bi nso aka bibia afa ho ama me na ni nyina no ye de ye suade ye de ko yenim enti na me di besia na video no ye sha afia si de ye be sha ase a me do bia ase wa ugusu a o hwe video yi nya me nhira wo onkan ho menim se be fa mafutuo ne kakra na watena se ahwe wabra bom ehun se de wabra ba ko ansa na wo de wakoma ama obi unu oni pa ko ne tewa enema bebre wo ho a wodi behun se nipa no onye ready obeba ntem me enware me enye sei ma me nkohu ma me emema ne ano de
Bunso no maame to ahekra maame no obetimi awrap maame no kwa maame na twema no maame ko hu maame nye sei oh adai na mpeso be ware me ma for paper me ma for ayi anso ajeje mama no na boy we de oyo unim ne sen se bi wa wo kra wo na woto wo unim ho tena se adwen wa brabo ansa na wo de wakoma amobi mema no memen eyan memen nsempi ye beto aso ya me nhira mo onfa mo si bie pa onni mo kan e mo manam wo nyina nsisi yi e wo Yesu de mu ye frame Francis from Nkosuohene medam wase